Proclamouse campeón galego de afeccionados ao impoñerse no campeonato de fondo en carretera disputado onte na comarca do Ribeiro de Ourense con saída e meta en Barrantes. O gañador invertiu un tempo de 3 horas, 9 minutos e 10 segundos para realizar un percorrido selectivo de 121 kilómetros. A un minuto de Couto Oliveira chegou Manuel Ignacio Álvarez do Spol Caixa Galicia e xa un minuto 30 segundos o faría o resto do pelotón. Encabezou Juan Antonio Rodríguez do Conservas Cortizo con Rodríguez Gil do Caja Madrid e Jesús Vieito do Club Ciclista Pigués Pescanova. Foron destacadas ausencias as de Marcial Rodríguez, Genaro Prego, Carlos Lema, Francisco Javier Veiga ou Jorge Punzón. A proba, que discurriu case sempre en pelotón compacto, contou coa participación de 58 ciclistas, dos que case ao final distanciouse Couto para chegar en solitario á meta de Barrantes.